Puno je igrača nogomet počeo igrati u parku ili školskom dvorištu. Mali je nogomet bio početak valjda svakog nogometaša, koji su onda tek kasnije svoje karijere nastavili igrajući veliki nogomet. Tako je to nekako i danas. U Austriji ipak nogomet nije tako popularan kao u Hrvatskoj i uopće na prostoru bivše Jugoslavije, ali su zato uvjeti, možemo slobodno reći, puno bolji. Organizacija, sustav natjecanja, lige, sve to ovdje besprijekorno funkcionira. Uz veliki nogomet igra se ovdje i mali, te futsal. Puno je klubova razvrstanih od najniže, 4. lige, pa do nacionalne reprezentacije. Jedan klub koji posebno plijeni pozornost svakako su Bečki Pirati. Osnovani tek prošle godine, u rekordnom su vremenu došli iz 4. u 1. ligu. Ovaj izvrsno organiziran i ambiciozan klub vodi mladi poduzetni Tomas Brezić. Nakon igračke karijere, 3 godine igrao u malonogometnom klubu Vina Valcera, a onda s trenerom Sarićem, nekadašnjim igračem jedinstva iz Bijelog Polja, člana 2. lige bivše Jugoslavije, osnivaju Bečke Pirate, mahom s igračima koji su prešli iz Vina Valcera. Ne znaš zašto forsiramo naprijed? Znači po zemlji ili bilo kako, ali ne možemo mi uvijek da očekujemo to da on šalje, ne može on da šalje. Imamo danas najjačeg protivnika Kleinfeld lige. Nažalost neke šanse nismo koristili na 0-0, brzo su oni vodili 2-0 i sad eto, kako je to, moramo trčati iza rezultata. Znači možemo ukratko predstaviti vaš klub, iako nedavno osnovan, postiže iznimne, odlične rezultate i evo ga već u 1. ligi nakon koliko, godinu dana? Pa ja, klub postoje tek od prošle godine. Ja sam prošle godine osnovao taj klub, Vienna Pirates u Kleinfeld ligi. Startovali smo u 4. ligi kao novi klub. Tamo smo imali sve pobjede, sve smo pobjedili i ušli smo preko play-offa sad u 1. ligu. Prva 2 kola smo pobjedili, danas imamo jakog protivnika, potom je veliki izazov danas, ali dečki daju sve od sebe, to je najvažnije. Vienna Valcer igra i u prvoj futsal Bundesligi, vrlo jak protivnik, ali opet ja mislim da moji dečki stvarno daju sve od sebe i vidjet ćemo još kako će završiti do kraja. U Kleinfeldu se uvijek brzo nešto može desiti. Pa futsal se igra u dvorani, 4+1. Gol je velik kao od rukometa. Kleinfeld se igra 5+1, vani na terenu sa normalnom loptom, peticom. Golove su duplo veće nego od rukometa. Evo, baš je pao gol 3-4. I to su te 2 najveće razlike. Još futsal je kod ÖFB, kod Saveza. A Kleinfeld je kod ÖKFB, Österreichischer Kleinfeld Fußballbund. To je daljnji plan kluba da isto igramo i futsal, dodatno sa Kleinfeld. Mi imamo nekoliko i sad sponzora za Kleinfeld. Znači imamo tu restoran Galaxy poznati sa Merchstraße ili tu B-Cars, oni prodaje pick-ups na Luxemburger Straße, tako i Allianz osiguranje. Oni nas podržavaju sad sa tim Kleinfeldom i radimo na tome da dobijemo druge sponzore još da možemo onda ući u 2. ligu FP Futsal. Pa dobro, sve je to veliki izazov i puno posla iza toga. Dečki vole da igraju Kleinfeld. Njima je to, jer svako od tih igrača igra već u nekom svom klubu na velikom terenu. Ali Kleinfeld je sve više moderno, brza igra, puno golovi i igramo i dosta i turnire, isto i futsal turnire igramo isto i Kleinfeld turnire, što je opet i za sponzore važno da se mi i pojavljujemo na tim turnirima, s time da smo sad ušli u 1. ligu i to je naravno normalno važno za sponzore. I tako, stvarno radimo na tome da to sve bude veće i veće, sve više profesionalnije i ja mislim da smo mi na dobrom putu. I dok podjela posla funkcionira savršeno, iskusni strateg Sarić i u prva 2 kola 1. lige je bez poraza, a Brezić opet iznimno uspješan u pronalasku pokrovitelja koji jamče sigurnost i opstanak ovog ambicioznog projekta, ali i ideje i ozbiljne planove u budućnosti.
a one nisu male. Želja im je ovdje u prvoj ligi osvojiti titulu, igrati austrijski kup, ali ući u Europsku ligu prvaka. Zahvaljujući izvrsnom igračkom kadru, vjerujemo kako će se ovom neumornom dvojicu njihovi snovi i ostvariti. A igrački je kadar doista fantastičan. Sastoji se mahom od igrača iz bivše Jugoslavije, ali ima tu i Austrijanaca, te Turaka i drugih nacionalnosti, pa zajedno tvore jednu lijepu, druželjubivu cjelinu. Svi igraju veliki nogomet, a jedina je onda manjkavost što zbog treninga i drugih klupskih obveza jednostavno ne mogu naći vremena i za još jedan trening za mali nogomet. No, u planu im je uključiti se paralelno i u futsal, a tada bi imali i posebne treninge. Prošlog su se vikenda u utakmici trećeg kruga sastali sa svojim starim znancima. U 22. Bečkom Kotaru, gdje se inače odigravaju sve utakmice lige, sastali su se s Vina Valcerom. Zbog nekompletnosti i ozlijeđenih igrača nisu uspjeli nametnuti svoj stil igre. Imali su sjajnih prigoda, no ipak su se na kraju morali čestitati protivnicima koji su jedni od najvećih favorita za osvajanje naslova prvaka. Momčad sastavljena od izvrsnih pojedinaca koji igraju u većim rangovima, klubovima velikog nogometa, a također su sudionici i prve Bundeslige u futsalu. No, Pirati ne žale previše za ovim porazom, jer sezona je duga i još je puno utakmica i bodova u igri. Nakon 30 mečeva bez poraza, došao je loš dan koji nije nimalo oneraspoložio prekrasnu momčad Pirata, koja je nedjeljno poslijepodne nastavila u ugodnom druženju na, kako se voli reći, trećem poluvremenu. Odlična igra, međutim današnji protivnik iznimno težak, sastavljen od prvoklasnih, reklo bi se, igrača, poraz minimalan, ali kažem, nije ni sramota izgubiti od ovakve ekipe koja je očito najbolja u ligi. Kakvi su vaši dojmovi? Pa prvo bi čestito protivniku, normalno pobjedili su, ali problem je kod nas bio što nismo ispoštovali naš dogovor iz kabine. Trebali smo drugačije da igramo i onda bi sigurno bila pobjeda naša. Ali okej, posle 30. utakmice prvi poraz, to nije tragično. I treće kolo, nastavljamo dalje. Sigurno da će peh je zato što nismo danas isto bili kompletni. 3 igrača su nam falila baš dobra, ali... Klub je sada u prvoj ligi, u godini dana postigli ste iznimne uspjehe. Kakvi su planovi za budućnost? Budućnost je normalno osvojiti prva 3 mjesta u lizi. Ako ispadne šansa osvojiti prvo mjesto, to je sigurno cilj, ali o tom potom i igrati Ligu šampiona sljedeće godine 2019. u Sloveniji u Mariboru. Još jedan put kažem, žao mi je zbog trojice koji nisu mogli danas doći, jer drugačije. Sinoć bi se igrač na utakmici povrijedio, koji je ključni u defanzivi, ali šta je tu je? Mora se nosimo sa tim što imamo i sa tima da igramo. Možda i ovaj termin, nedjelja u 10 sati, možda nije najpovoljniji. Pa dobro, kako za njih, tako i za nas. Nema to povoljan, nepovoljan, znači kako za jedne, tako za druge. Idemo malo predstaviti igrače. To su sve igrači koji inače igraju veliki nogomet, a evo u mini nogometu su se uključili u klub. Kako je rekao predsjednik u prethodnom sada razgovoru, nemate neki izraženi trening, već praktično ono što zamislite u taktičkim postavkama. To je dosta otegotna okolnost. Sigurno da jeste, ali je nemoguće organizovati trening zato što svi imaju 4 puta nedeljno trening i onda to je nemoguće u ovim uslovima sada, ali šta uradimo? Uradimo to u kabini, u dogovoru. Dobro, dečki se poznaju zato što su već godinu dana od osnivanja. Grund igrača je tu. Prva 3 mjesta
ja vjerujem, s obzirom na igru koju ste danas prikazali protiv jake ekipe, do kraja prvenstva je izgledna mogućnost i onda ovo natjecanje, završni turnir u Ligi prvaka, kako mislite da ćete tu, jeste li u mogućnosti to sve savladati i kakvi su planovi u rezultatskom smislu u budućnosti? Je li možda ideja da se prekvalificirate, kako bih rekao, i u futsal koji je također vrlo popularan? Prvo mjesto, to nam je cilj normalno. Ali opet napominjem, prvo mjesto mi je, za mene je prvo mjesto u Bečkoj ligi, to je prva, da bi kasnije mogli da igramo taj play-off za prvaka Austrije i poslije, kada rekao sam, 3 koja budu prva u Austriji, moguće će igrati u septembru iduće godine u Sloveniji u Mariboru Šampions ligu. A što se tiče futsala, u planu je, međutim, još treba tu dosta da bi se uradilo. Sigurno vam je predsjednik rekao nešto u vezi toga. Trebamo pripremiti teren za futsal. To su sasvim sigurno i značajni financijski iznosi i tako. Možemo li ukratko se, evo, vi kao trener predstaviti odakle ste došli, koliko ste već dugo u Austriji i čime se bavite? Ljubomir Sarić iz Bijelog Polja, Crna Gora. Igru u jedinstvu iz Bijelog Polja, sam imao peh pa sam se rano povrijedio, tako da je karijera beendet i onda sam počeo ovdje većinom Nachwuchs trena, gdje sam bio u FFC, u Floriju, u Šembrunu i to, a ovdje ja sam bio trener isto u Valceru prije toga. Mi smo sada bivšeg kluba i onda smo mi otišli i osnovali smo Vijena Pirates, ja i Tomas. I sada, eto, prva utakmica protiv njih smo odigrali. Svakako nije kraj, ovo je tek početak, 3. kolo, ima još vremena do kraja, mi se borimo svakako za prvo mesto, uporni smo, svi smo pozitivni što se tiče glavu gore, bože moj, izgubili smo, to je fudbal kao što sam rekao. Ovdje u protivničkoj ekipi tu sam mogao vidjeti nekoliko izrazito poznatih igrača koji nastupaju u većim rangovima u velikom nogometu. Kakav je kadar Vina Pirata? Pa naš kadar je izuzetno kvalitetnih igrača. Brata Blizanca igra sa mnom ovdje, mi igramo Oberligu A ovdje za Wien 1980. Imamo različite kolege pored nas iz bivše Jugoslavije, saigrače, Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska. Također ima i momaka iz Turske, Azerbejdžana i sve i uklopljeni smo, igramo već dosta dugo zajedno. Naš prethodni klub je bio baš današnji protivnik Vijena Valcer, međutim svi smo zajedno skupa otišli u novi klub sa starim trenerom, tako reći, i dobrim prijateljem, našim direktorom Tomijem. Trudit ćemo se dalje da postignemo da ostavimo naše planove, da osvojimo to neko prvo mesto. Borimo se da budemo pri vrhu, da uđemo u taj baraž kvalifikacije za Ligu šampiona sutra i tako. Možda je jedan iskorak bi sasvim sigurno bio kada bi se barem jednom tjedno sastali pa održali jedan trening, ali kako je rekao i predsjednik i trener, to je gotovo nemoguće s obzirom na vaše obveze iz velikog nogometa, ali možda i u budućnosti to budete uskladili. Pa iskreno se nadamo sada. Nisu to profesionalne lige gdje mi svi igramo, ali naravno treba uskladiti i posao, treba uskladiti i fudbal i sve. Ali nadam se da ćemo u skorije vrijeme moći da se dogovorimo, bar jednom nedeljom da se skupimo, da treniramo. Svi smo u treningu, to je najbitnije, svi smo zdravi, živi, fit. Da, svi su igrači sa velikog nogometa, vi ste u ekipi Oberlige. Kada ste inače došli u Austriju, koliko dugo se bavite već nogometom? Pa, nogometom se bavim od svoje 6. godine, dolazim iz Beograda inače, podmladak Crvene zvezde, igrom slučaja došao sam ovdje sa bratom da studiram. Pre 3 godine. Našli smo i klub Oberliga A je u pitanju, Wien 1980, već sam rekao, prvi smo na tabeli tamo.